kama ibaza neza yuko abantu bose bashoboye gushika muri kino kibanza nuko bazi cyabazanye bazi ndetse cyatumye bashika muri kino kibanza rero gutanga amajambo yitwara kumuta ongera nkaba uhagarariye abaririmbyi batandukanye basanzwe bakora ibikorwa by'umuziki hano iwacu mu Burundi harimo LINO no bita Kid Ingabirano. Kano kanya mpagaze ngaha ijambo natijwe n'uwateguye urubanza rw'itariki 25 ari Noel icyadukoranije hano gikuru waje kumviriza wateguye urubanza rw'itariki 25 Noel aho neza ko hari igitaramo kidasanzwe kizohuza D1 LINO cyo kimwe na OLEGUE. Icyo gitaramo turaza kumenya byinshi byaco tubibwiwe n'uwateguye urwo rubanza. Nibaza neza yuko umwanya uri imbere turaza kuba ijambo mwebwe banditsi namwe abamenyesha makuru. Nibaza neza mabona neza ko turi kumwe na King of New Generation LINO yamaze gushika mu kino kibanza, ariko kandi mu bibazo tuza kubaza tuze kubagira gusengera umukanya wacu D1 kano kanya magara nifashe neza akaba yinjiye n'ibitaro kano kanya. OLEGUE nawe akaba ari mu nzira kuba yarayikobero, ariko kano kanya akaba yatubereza yuko ashitse kujumbura irashobora kwifatanya natwe. Rero ntarandiriye reka duhe ijambo watumye dukurana ngaha twese, hama inyuma yiwe turaza kuha ijambo abanditsi n'abamenyesha makuru mubaze ibibazo mwifuza bivaye n'ibyo azoba yadushikirije. Rero turahaye ikaze anti from ACTV murayizi yagiye iramaze gushira amafaranga menshi bijanye n'amaresi, iramaze gushiramo amafaranga menshi mu bijanye n'abantu basanzwe bafise inganirano yo kumenyesha amakuru cyangwa bavyigiye, iramaze gukora byinshi bitandukanye, baramaze gufasha abantu, baramaze gukora kuja mu bijanye n'iterambere ry'igihugu, baramaze guterera amasima ku stade mu kubaka stade yacu shasha kubakwa, baramaze gukora byinshi bitandukanye. Mu bisanzwe ACTV tubizi ni televiziyo ikorera ku mbuga TV online, ariko ivyo bamaze gukora ni byinshi cyane. Barafise salo de coiffure iri mu Cibitoki ya gatatu bya mbere mujanye n'iterambere ry'igihugu. Uraboneza ko ari bamwe mu gwaruka ariko barashiramo amafaranga kugira tubandanye twiyerekana neza haba no ku ndongozi ndetse no ku iterambere. Rero turabaha ikaze insiyandi mutubwire ahanini indinganizo nyamukuru, munatubwire icyatumye mudukora neza hano kuri kino tubanza uyu munsi. Murakoze. Murakoze cyane. Bwa mbere izera twese turi ku isi kugira ngo tujye turakungukira binatuma tuba icyo turi uyu munsi. Iteka ridasanzwe ku Mana rikomera amashyi cyane. Ayo mashyi ararengera Imana cyangwa ni make ku Mana, tuyohereza amashyi menshi cyane Imana. Bwa kabiri ndumva twifuza kubaramutsa cyane mwebwe mwese mwahisemo kudutera iteka mwitavye ubutumire bwacu. Si uko byari bitubereye cyane, ariko nuko mwabonye ko murabo kudutera iteka. Ndazi ko twese duhurira ngaha mu bintu biri kenshi, amamikro ngaya ku meza si kenshi uzi kubibona. Rero urumva ko sho iriko irategurwa n'Abarundi, umunyamahanga wenyine yemerewe kwinjiramo ni umufana azobaje kugira amahera kugira ngo aryoherwe n'Abarundi babo. Rero gutera iteka Abarundi b'iwanyu namwe ukora Abarundi maze ko ari kimwe mu bintu byinshi cyane barishimiye. Zimwe mu ntumbero z'igikorwa gihari ni intumbero y'urwaruka gerageza kurondera ingene kwibeshaho, na cyane cyane kurwanira agateka k'umuntu yiba akigwanirira ati njye ndashaka kuba naka kugira ngo icyo tuzogira ijambo imbere
dushimira n'abakuru bacu baba barabitanga imbere yacu bari mu batweretse inzira nziza kunyura aho bageze natwe tuzobagera rero nibaza yuko intumbero nyamukuru ari uko igikorwa ari icy'abarundi nanjye nkaba ndi Umurundi kandi nkaba nkunda Uburundi nkaba mbona neza yuko biryoshye dufatikanye n'abarundi kandi umunsi w'isabukuru ya Yesu tukazoryohera abantu biciye mu ngabirano je ntafise ariko ifise yo guhurira mu bindi bintu mvuga niba je nazi kuririmba nacengira amahirwe yo kurondera diwan inoji hamwe na OLEGUE kugira ngo tuje hamwe dufashanye ikintu cyotuma novuga turyohera abantu rero ndizera yuko byose n'ibyo igikorwa kuri jewe ni cyiza kandi cya mbere arashobora kwibaza ati kubera ko ari jyewe ngaha kubera ko nabonye yuko ari byiza kandi nuko Imana yaduhaye ubushobozi butoya bwo gushobora gutegura ikintu nibaza yuko turi ngaha kugira ngo twishyure ibibazo ibirabo umuririmbyi araza kubyishyura ibindi aba ndaza kubyishyura ariko nizere ko tutoza kubaza ibiraba by'iwanyu mu gihe adahari nk'uko bari babwiye arashyitswe n'amagara kandi umusenyi yabigirira akamaro urakoze cyane murakoze cyane nibaze neza yuko abamenyeshamakuru bashyize ubunyene twabonye Akeza twabonye kurisha itabi nabonye Nshuti nabonye Starboy amamikro kugira tugire ego nibaza nkuko mwabyumvise se igitaramo kidasanzwe igitaramo kizoba itariki 25 igitaramo kizobera ahanyene kuri Niweva Vista igitaramo kizohuriramo ibihangange mu muziki w'u Burundi harimo King of New Generation Biology harimo Ziwan harimo OLEGUE aho bose murabazi abaririmbyi bakomeye twifuza neza yuko icyo gitaramo cyo kwitabirwa n'abantu benshi cyane kuko ni irya mbere tuba tubonye Wakayanza na Wakayanza bahuriye rimwe hamwe n'umunyacyana bose bari kuri scene imwe kandi bose n'abaririmbyi muri kino gihe bakunzwe urumva icyo gitaramo kizoba gifise akanovera akabirya n'akabino rero ndifuza yuko abamenyeshamakuru tuza kubaza ibibazo bijanye n'igiteramo nimba aho bari n'ibindi bibazo biraba aba bicaye ngaha mu bibanze atabwoba atakwibanira kuko urako deje ko inzizi bihagararirwa na jewe ntabwo amashobize bibamo wowe ufise ikibazo mu murasari no kiramukubita ikibazo bazahanye ariko bijanye n'iterambere ry'umuririmbyi cyangwa bijanye n'iterambere twateguye kino giteramo ikibazo cya mbere reka tuhe umwanya Malove tuwe kwa Malove Starboy n'abandi na kapitene wa gatatu se turakurikira mu bonyene murakoze cyane twe Malove mwari mu kwibye TV cyambere bari ngize kwanza andike MC biwanyu cyiza akoze kubera ko n'amateka kandi umwana w'igihugu ashirondeza ndetse akirondera kubona yuko umunezero w'ababe n'igihugu uvuye mu nyungu ziwe ibintu byo gushira mbere kandi nshimire abaririmbyi bose bari ngaha kuri kava cyane bashimye kwifatanya nabo mu gitaramo kubera ko muri kino gihe nabangura neza yuko abarundi bishimiye ndetse bari muri situation nziza cyane gisata cy'umuziki banakumva ikibazo cya mbere ngomba gucerekeza kuri izi ntoki numwe mu baririmbyi ubona neza yuko bagezweho muri kino gihe ndetse amaze guhurira n'abaririmbyi bari international benshi batandukanye kuri stage ubona neza ko ibyo bintu iyo bigeze umuririmbyi asa n'uwudutse intambwe ugasanga no kuziba bigiyemo gatoya ibiyago byawe n'ahandi byari bimeze gute mu gihe kenshi benshi bazo kumenya byari bigoye kugira ngo usubire kuri izi show z'abantu abatwebwe tuboneka kumenya turacyakamara mu turori ese ikindi kibazo cya kabiri ikintu gishaka giye kuza muri ino show ni ikihe mu gihe tumaze iminsi tubona yuko uri kwitegura gusohora indirimbo n'ubu
kumwe barikene cyane baririmbyi bakuze dufise ndakarima bakari karusati ariko turashira neza neza kugaragara umusuzo yisora ese tudoshaka ngo yari yasohotse kugira ngo abazoza kugukurikira bavuge ati twebwe na performance yayo So, that's how they are doing. Cyane ko umuntu wari mu musanzu cyane akonje kugenda kanoti ndangora mutandukanye ndaze yuko muri ibi byose ukatuvuga nuko akora ka adrado didrado ashobora ariko kandi umuntu kumwe ngaha anya ariko byari kwambuka ariko byari bitabiriye ariko ko iyo ko bagenda muri nawe safise amateka mu genda n'izagendera ko kusa management muri byose akora ko atamuka ndashobye kumugenga igiciro cyacyo gikiye kirahaguruka akora ibyo twemeje rero bazavuga ko iki giciro twakomeje kubera ko yaragikwiye cyane kabisa niyo mpamvu turi ndabona umuntu bijyanye n'indirimbo n'ibyari yabagize indirimbo ntabwo icyo management ariko ndashaka kwishyura yuko indirimbo itayari mwana ashobora gusohoka nizeye neza ko itegezwe twakominga murakoze guys noji n'umuririmbyi ari ku mafaranga menshi kandi yandi yaramukwirije kabisa. Yes ndabaramukije murambabera ko nashyitse ncerewe murabizi ko igitoro cyabaye ndanasi ariko bibaza ko nashyize muri kino kibanza nayo ndafite ibibazo byo kubaza izina ryanjye ni Star Boyship muri Star TV 257 kuri kava tubona hajya turabona abaririmbyi babiri kuva mu Kayanza ndetse na OLEGUE kuva mu Carama bizira ko abaririmbyi batatu ariko ikibazo cyangira mubona baza kino kibazo mu gihe umuririmbyi abuze agwaye bisigura yuko manager we ategeza kuba ari presse aha ne umuririmbyi bagwaye na manager we akabagwa cyo ni kibazo cyane. Ikibazo cya kabiri LINO kiri mu baririmbyi bavuga yuko bariko barakora cyane ndetse n'ibikorwa bye biragaragara urimo baririmbyi bakunze cyane. Ono munsi for the first time turaje guperforming imbere y'abanyakinama ndetse n'abanyacarama ndetse reka mvuge kuri rusange muri Noro yose witeguriye gute na cyane mu kubaho umunezero cyane ko ari umunezero w'abatwifuza. Icyo ni ikibazo cyo kuri LINO gerageje kuraba show sempre ni 5 ndetse na 10,000. Ibyo ni byiza cyane genda bikunda kubera ko show ya 2,000 so tuzikaza show zo muri za spectacle zo kwishuri muri 5,000 c'est bon ariko ikintu cyashaka kumenya mbega kumwe tumenyereye abamenyesha makuru bageze kuri show ariko mu gihe muri ko muragaragaza cyangwa muri ko murapromotinga show turaza hano urabona ko hari amameko menshi atandukanye ndetse n'amakamera menshi atandukanye mbega ku munsi wa show bazaba baza ngo basubize inyuma n'ibyashika mukabasubiza inyuma tuze dufatike kubera ko turabizi yuko bijyama bigaragara basanga abamenyesha makuru bariko barafatwa naje oro umunsi bariko barategura show murabahamagara ngo bana ni munze ariho n'abagenda niregiye arereturi ariko bageze muri show mukabasubiza inyuma nyinga bimeze gute n'ibyashika mukabasubiza inyuma tuze dufatike urakoze twishure kimwe kugira bigende neza. icyo cyane mu mageni uvuye mu kinini agera ko cyane no mu byo nahura amafaranga n'abantu kandi kubaho neza ku isi y'umuntu udashobora kurespekta ibintu umuntu akora ibyo nawe ukora yumva ko biba bigoye cyane. Kuri icyo gihe ndizera ko umuntu wese yashyigikiye umunsi neza kumuha icyubahiro cyiwe. Umuntu wese ari ngaha uwo munsi wa concert
kuko yahaje ku buntu ubwo kandi azo kwinjira muri concert ku buntu n'iteka hejuru. Umunyamakuru afite ibimuranga nta baje ngomba kugusaba ariko igikuranga turakizi twese. Iyo nico kintu cyonyine nico numva ko aricyo kigwanisho cyacu gusura twese ko turabizi. Iryo teka rizohaba ariko kandi natwe nizo twamuri teka kumva ko niwaje kudushigikira ariko urumva ko umunsi wo kuryoherwa tukagushyigikira nawe. Niwaduteye iteka nta mpamvu yuko natwe tugitera. Waduteye iteka ariko natwe tugitera iteka. Umuro cy'ingabo y'ikibazo umunsi wa concert kandi iteka gibazo rirakoze cyane. Icyambere warubajije ati twabonye ko umuririmbyi Diwana atari hano bose baba bafashwe njyani kakagiripe. Nibaza ko iyo umuririmbyi abafise amategeko amuranga nanje nateguye ikintu bafise icyo saba n'abagira icyo saba. Uburyo twasabanye igikorwa cyose kiranga umunyamakuru umuririmbyi aparticipamo niwe yari kuza manager ntiyari bisigura ko mu gihe by'ingwara nabyo rabizi biza mu mwanya wa nyene manager ntiyari guca aza mu gihe atarari. Ikindi kirabati intoki musaza agaho navuze guca uno munsi nuko ariko is the first time uza hano mu Kinama acacane guperforminga muri warigeze guperforminga ngaho mu Kamenge ariko gerageje kuraba kote yino ni wari bwaze guperforminga witeguye gute na cyane cyane kuduhera abanyakinama mwumve ryari intoki kuna humuriza abakonzi biwe kugira wa munsi nyene tubona ngaho honye baze bashise na cyane mu gushigikira imana z'igihugu. Kuri ba bantu b'abanyamitari wama wifuza ko baguha amashonka rinoji nkuko uri kurakora uri kuraduha amahiti ariko izo hiti turazikeneyemo umwimbo. Turafise abaririmbyi benshi b'abarigend bakoze cyane kuva kera ariko no munsi ugasanga mu bwiza bari muri restaurant y'igihumbi ya 2 ariko kera barakoze kandi bari bafise amahiti. Inoji ni cyakintu ariko arakora za hiti ariko arakora zize zimufashe nubwo umuziki wiwe abantu bomwibagira aze yibesheho biciye mu kazi kawe uri kurakora no munsi kandi keza cyane. Bibaza yuko umuririmbyi wenda nitahura sibaje zitangwa kugira tubane kugira ubona ko abasusiye n'abandi bizagira kandi siba ko tuze twose babone mu kazoza ariko icyo ushaka kugura byaranira ibindi bigatuma tukamva wagerageza. Bibaza yuko twese tubwirwa muri byo kubandanya twe tugomba no gushika hejuru ariko aho batagiye twese twavugisha ariko kandi dukorera no kugira agaciro dukora ko zikazinje amabazo dukora amabazo ageze ku miliyoni menshi amabazo gusa n'ibindi baza yuko bari gukora biha agaciro niyo bazaye muzima mu gihe kigiye kandi baza ko turagaragaza ko dushoboye kubera tuza agaciro k'ibyo turakora abantu bafasha n'itaye wabo kaviza tugasenga cyane kugira ngo Imana isire mu byo biza kuko nta muri cyane kabisa. Capitaine Karim Ego cyane ni Capitaine kuva muri PJ Classic FM na Tiwa STV. Uno munsi udasanzwe reka dushimire cyane Andy we yashoboye gutegura bino bintu rero yatumye turi hano nongera nshimira Andy promoter umutananigwa umwe bamenyesha makuru bagerageza gutuma umuziki w'urundi utera imbere cyane gushika kure. Ikibazo ca mbere ngomba mbaze ni kuri Linoji uyu munsi uri hano kamera nyinshi ziri imbere y'wawe aho nibyifuzo babifise abaririmbyi benshi cyane ubona ashobora gukurikirwa nk'uko unyina amakamera. Bega bano baririmbyi batashoboye gushika biguikiye cigwa wewe ejo canke hirya ejo kuko urabona ntibashoboye gushika nta n'intumwa barungitse ariko we wahashitse kandi wababereye ijisho na manager wawe yahashitse. Biguha ikihe cigwa nka OLEGUE ko natashitse D1 ko natashitse atarungitse n'intumwa. Ikindi kintu sino kuri Rwanda kibaza nuko
Starboy yamaze kukibaza kucerekeye witeguye gute no gutanga performance ku barundi bagukunda cyane na kare uri muri quartier wawe muri Nord. Ikindi kintu ngomba mbaze ni kuri Andy felicitation kubona ushoboye gutegura ikintu nk'iki mbere hakaza n'abamenyesha makuru bangana gutya gushigikira mikoni nyinshi. Kino kintu wateguye ni rya mbere Andy ateguye kino kintu kandi ubona ko kitabiriwe nagoma saba abamenyesha makuru tumukomera amashi Andy. N'ayandi ya nyuma ya Landry Promote urakoze cyane. Andy hari abamenyesha makuru benshi bateye akama kusherekeye kwinjira izire ko coco bamaze kubitahura kwinjira izo bari kati mumenyesha makuru. Bega zino concert ni nyene tugiye kubona cyangwa gutegura izindi concert kuko ni ya mbere igiye kuba hamwe ishobora kuba ihigire success. Bega izindi zobandanya cyangwa uri turapima. Ikindi kintu hariho MC haraba MC benshi bariko barakora cyane Malandri n'aba MC Captain ndo MC ariko kuri show twabonye ni uzobi MC. Bega nta bandi bazoba hari kugira ngo mufashanye ko gende neza hamwe uba ufite izindi charge yari inyuma kugira ikirori ntigishobore kugira ikibazo. Murakoze cyane. Ego we biguhiye inyigisho nkawe umuririmbyi ibibaye ku bandi barinzi bageza kuko nta treve batanze ikibazo cya MC babonetse muri show n'ibindi bintu by'abajournaliste n'ibindi ko bari ryambere avuze akajambo kamwe umuntu n'abantu kandi n'amafaranga n'abantu je n'amafaranga mfise abantu niyo mpamvu banyitabye rero banyitabye no mu bindi bazonyita nta muntu n'umwe nizeye ko ari mu Burundi atoshobora kudushyigikira nawe ushigikira kandi ushigikira amibrosi ariko numva nyene mfise abantu birakwiye nta kindi je nico nishimira abayimisi bazoba bahari simbaka bose buzure ku mafishe biragoye ariko bazoba bahari kandi bazodushigikira abandi bazabikora neza hanyuma evema kuba ndagutangira umunsi ibuka ko niyo muntu nari itageze nari ndabifise before ko ugurwa salo nayo yarutwerera uburyo bwinshi kuri twebwe ari hana bwinshi ku bandi kuri jewe bwari uburyo bwinshi biratuma niba gukora iki gikorwa murazi iki ni double chance ikintu ukora utabisuye ko nzoyagarukana ntazogaruka cyangwa sinzi ariko muri salo urashobora kuvuga ati ko ibyo byose bizogenda neza bukebuka nabana ndari ku kintu kizotuma habyanse ntazoca mpagarika ngaha cyangwa cyendari zarabu kandi uzi ko ari ahantu ushirira kizibiri biragoye rero je ndizera yuko nkiri ku isi nihumeka umwuka w'abazima sishobora kujya munsi ya evenement zibiri buri mwaka ziwanje murakoze cyane.